Tekereza nawe uri umushoferi w'ikamyo ubyutse mu gitondo wibwira ko ugiye gushaka imibereho n'amaramuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho mu kanya gato abashinzwe umutekano bakagufata bakagushyira mu ndege ku ngufu, maze amasaha 26 nyuma yaho ukisanga wajugunywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, wabyumvise neza rwose. Umuntu ava muri Amerika y'Amajyepfo agiye gushaka ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo Amerika ikamufata ikamwohereza muri Afurika mu murwa mukuru Kinshasa. Isi murumbarirano ntabwo ari filime, ahubwo n'ukuri kwambaye ubusa turi kubona uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kwirukana abimukira baturuka muri Amerika y'Epfo zikabajugunya muri Kongo. N'amasezerano akomeye cyane arimo politiki ikomeye ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Komeza ubane natwe kugeza ku musozo kuko ibi ni ibintu biteye ubwoba. Reka duhere ku nkuru ibabaje y'umugabo witwa George Kubilosi. George Kubilosi ni umugabo w'imyaka 42 y'amavuko, akomoka mu gihugu cya Colombia, kimwe mu bihugu biherereye muri Amerika y'Epfo. Uyu mugabo mu buzima busanzwe yakoraga akazi ko gutwara amakamyo manini, ibyo bita truck driver muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yafatwaga n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe abinjira n'abasohoka ruzwi nka IC. Uyu mugabo ntabwo yiyumvishaga ibigiye kumubaho. Amakuru yizewe atugeraho avuga ko ubwo abakozi ba IC bamubwiraga ko agiye gusubizwa iwabo muri Colombia nk'uko bisanzwe bigenda kwimukira, ahubwo ko agiye koherezwa mu gihugu cyo muri Afurika cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. George Kubilosi, niba ni kubisoma neza, yahise aturikararira amarira menshi cyane. Yabuze uko yifata kuko yumvaga ari nk'inzozi mbi ari kurota. Kugeza ubu tuvugana, kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize, uyu mugabo yaheze mu murwa mukuru wa Kinshasa ari kwinginga ahamagara abantu bose asaba ubufasha kugira ngo ave muri icyo gihugu atigeze atekereza ko azageramo mu buzima bwe bwose. Ariko se George Kubilosi yaba ari we wenyine ugezweho n'uruva gusenya? Oya rwose, Kubilosi ni umwe mu bantu bagize itsinda rya mbere ry'abimukira baturuka mu bihugu bya Amerika y'Epfo birukanwe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tsinda rigizwe n'abantu bagera kuri 15 cyangwa 16. Muri abo bantu harimo abakomoka muri Colombia, harimo abakomoka muri Peru ndetse hakabamo n'abakomoka muri Ecuador. Reka mbibasubiriremo kugira ngo mubyumve neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafata abantu bavuye muri Colombia, Peru na Ecuador cyangwa Ekwateri, aho kubasubiza mu bihugu byabo bagapakirwa indege bakoherezwa muri Kongo. Byose ntabwo byikora, biri kuba binyuze mu masezerano yihariye kandi akomeye aherutse gusinywa hagati ya Leta ya Washington muri Amerika ndetse na Leta ya Kinshasa. Muri aya masezerano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kwakira by'agateganyo abimukira birukanwe na Amerika baturuka mu bindi bihugu. Uku kwakira aba bantu ntabwo Kongo iri kubikora ku buntu. Oya, ibi bikorwa byose uhereye ku matike y'indege yabaherekeje cyangwa indege yabazanye, ibibatunga muri Kongo ndetse n'ibindi byose bakenera birishyurwa 100% na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make, Amerika iri kugura uburenganzira bwo kujugunya abimukira bayibereye umutwaro ibajugunya muri Kongo. None se urugendo rwabo rwagenze rute kugira ngo bagere muri Afurika? Dukurikije amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, umwe mu bimukira bari muri iyi ndege ndende n'abanyamategeko babo bavuze ko indege yageze mu murwa mukuru wa Kinshasa mu gicuku ahagana saa 7 z'ijoro kuwa gatanu. Umugore ukomoka muri Colombia wari muri iri tsinda waganiriye n'abanyamakuru agasaba ko amazina ye agirwa ibanga kubera umutekano we. Yavuze ko urugendo rwari rurerure cyane ndetse rukananiza.
nubwo bafashwe neza mu ndege bagahabwa ibyo kurya bihagije. Yagize ati urugendo rwantwaye amasaha menshi cyane, hagati y'amasaha 26 na 27 yose uri mu ndege. Amakuru agaragaza iyi nzira indege yakoreshejwe. Amakuru agaragaza inzira indege yakoresheje yerekana ko indege yahagurutse mu mujyi wa Alexandria muri leta ya Louisiana muri Amerika. Imaze guhaguruka yabanje gukora ibyo bita stopover i Dakar mu gihugu cya Senegal, irahaguruka. Nyuma yo kuva i Dakar yongeye kugwa i Accra mu gihugu cya Ghana mbere yuko ikomeza urugendo rwayo rwa nyuma ikerekeza i Kinshasa muri Congo. Aha ni naho havuye ikibazo cy'imibare. Uriya mugore w'umwimukira yavuze ko bari abantu 16 bose hamwe bagizwe n'abagabo 9 n'abagore 7. Ariko amakuru aturuka ku kibuga cy'indege i Kinshasa we yavugaga ko abahageze ari abantu 15 gusa. Kugeza ubu Minisiteri y'Umutekano muri Congo ndetse n'umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Congo bahisemo guceceka. Ntacyo bari batangaza kuri aba bantu bageze mu gihugu cyabo mu rukerera. Hano ushobora kwibaza uti ese kuki haje abantu 15 gusa? Mbere yuko iyi ndege ihaguruka byari byitezwe ko abimukira barenga 30 aribo bagombaga koherezwa muri Congo muri icyo cyumweru. Umunyamategeko witwa Alma David ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ahagarariye umwe muri aba bimukira yasobanuye ukuri kw'ibyabaye. Yavuze ko kuba umubare waragabanutse byatewe nuko hari abacamanza bo mu nkiko zikuru za Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye mu kibazo ku munota wa nyuma. Alma David avuga ko azi byibura imanza 3 abacamanza bahagaritse iyoherezwa ry'abimukira bitunguranye kuko babonaga ko ari ibintu bishobora guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kugeza ubu ntawe uzi umubare nyawo w'abantu bose bazoherezwa muri Congo binyuze muri aya masezerano yatangajwe bwa mbere ku itariki ya 5 Mata. Ariko ibintu ntibyarangiriye aho. Byateje umwuka mubi cyane mu rwego rwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Perezida w'igihugu cya Colombia Bwana Gustavo Petro ntabwo yatuje na gato. Amaze kumva ibyabaye ku baturage be yararakaye cyane, azamura ijwi, yandika ubutumwa bukomeye cyane ku rubuga rwa X. Yamaganye byimazeyo ibi bikorwa, yita ubu buryo guha abantu akato no kubakura mu muryango w'abantu ku ngufu kandi mu buryo bubi. Yanibasiye mu buryo buziguye perezida wa Ecuador witwa Daniel Noboa. Perezida Gustavo Petro ntiyagarukiye ku magambo gusa, yahise aha amabwiriza akomeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga amutegeka kuzana abo banyakolombia bose bakabakura muri Congo mu maguru mashya, kandi akabazana bataboshye cyangwa bataboshye nk'uko yabivuze. Igiteye agahinda nuko abimukira ubwabo nk'aba George Kubilos na mugenzi we witwa Lodelo ubu bari mu rujijo rukomeye. Mbere bari barahunze ibihugu byabo bya Colombia na Peru kubera impamvu z'umutekano muke ndetse n'iterabwoba. Kumva ko basubiye iwabo byari nko kwiyahura kuri bo. Ariko ubu nyuma yo kujugunywa i Kinshasa, igihugu batazi ururimi rwaho, batazi umuco, ababimukira bavuze ko gusubira iwabo ari wo muti wonyine wanyuma ushoboka. Bihitiyemo gusubira mu kaga k'iwabo aho kuguma mu gihugu cy'abandi batumva. Ese ubuzima bwabo muri Congo buhagaze gute ubu? Bageze ku kibuga cy'indege Kinshasa bahawe visa y'iminsi 7 gusa, ikabemerera kugenda bisanzuye mu gihugu, kandi babwirwa ko iyo visa ishobora kongerwa ikagera ku mezi 3. Babwiwe ko bemerewe gusaba ubuhungiro muri Congo,
ariko igitangaje kurusha ibindi ndetse gisekeje mu buryo bubabaje nuko abategetsi baraho babagiriye inama yo kudasaba icyo cyemezo cy'ubuhungiro. Impamvu bababwiye nuko ngo Kongo ari igihugu giteje akaga cyane cyangwa kiri very dangerous. Urumva nawe rwose abategetsi b'igihugu babwiye abimukira bati mwemerewe gusaba ubuhungiro hano, ariko ntabwo twabagira inama imeze gutyo kuko hano hateje akaga cyane kandi nta mutekano uhari. Ni gute igihugu gifite umutekano muke ungana gutya, gifite abantu babarirwa muri za miliyoni bavuye mu byabo imbere mu gihugu, ariko Amerika ihisemo kuzanamo abandi bimukira batazi naho berekera? Ibi biratugeza ku mpamvu nyamukuru ituma ibi byose biba muri iyi minsi. Ibi ntabwo byikora gusa mu buryo bw'impanuka. Aya masezerano yo kohereza bimukira akaba ahuriranye nuko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwakoze ibishoboka byose kugira ngo hasinywe amasezerano y'amahoro aherutse guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibi byakozwe kugira ngo bashake umuti w'intambara ihuza igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara yahitanye abantu benshi igakura abandi mu byabo. Ikindi kintu gikomeye mugomba kumva nuko ibihura neza n'isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye bukomeye. Aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira, aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwihariye bwo kugura no gucukura amabuye y'agaciro akomeye cyane aboneka muri Kongo gusa. Abasesenguzi basanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabwiye Kongo ziti twemeye kugufasha mu bya politike no kugura amabuye y'agaciro kanyu cyangwa amabuye yanyu y'agaciro, tukazakoresha aya mabuye mu ikoranabuhanga ryacu, ariko namwe mwemere mutwakirire ababimukira dushaka kwikiza. Ni inyungu zihura hagati y'ibihugu, ariko abaturage basanzwe nka George Kubilosi bakaba aribo babigenderamo. Ngayo nguko rero inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mu gusoza iyi nkuru yacu y'uyu munsi umuntu yakwibaza ibibazo byinshi cyane. Ese koko igihugu nka Kongo gifite ibibazo byacyo bwite by'imbere mu gihugu, gifite umutekano muke kandi abaturage bacyo babarirwa muri za miliyoni bakeneye ubufasha no guhunga ingo zabo buri munsi, cyari gikwiye kwakira abandi bimukira baturutse hakurya y'inyanja? Ese aba Colombia, Peru na Ecuador bazabaho bate mu gihugu batazi cyari cyo? Ibi biratwereka uko politike y'isi ikinwa ku rwego rwo hejuru, aho abantu boroheje nk'uyu mushoferi w'ikamyo wari wigiriye gushaka amaramuko muri Amerika ahinduka igikoresho yewe n'igicuruzwa mu mikino y'ibihugu bikomeye byishakira amabuye y'agaciro ndetse n'inyungu za politike. Ese mwe murabona mute inshuti bakuzi wa Pilot News TV? Mutanga ibitekerezo byanyu, mbibutse gukanda like, subscribe ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.